ljudi, dobrodošli na Multimix kanal. Sa vama je tu Vela Skrica. Gruber Lopatica i danas sastavljamo treći deo u Rudniku, da? I ovo će mislim biti posljednji deo u Rudniku, pošto se već smorili i imalo Veljko izginu 3 puta. Koliko puta trku? 2 puta izginuo. Kad smota. I prikupit ćemo još malo uglja, ajmo bežimo odavde, ovo je smrtno mjesto. Buraz, ovo je nemoguće, za mene Creeper, ispred mene zombi, a iza zombija dva skeletona. Evo tome sam vam pričao. Mo se šetaš u mraku. Ti si više se biješ sa njima. A ne vidim, samo vidim skeletona jednog. Oj, fuck, udario sam. Udri ga, ali dobro je. Evo neki zombi tamo, koša. Ne vidi koliko ima metala. Buraz, šta si nama više metala? Koliko ti imaš? Ja imam stek i 16. Kupi još, ja imam malo, ja imam 30 nešto. 34. Ne, na svaki metar metal. A ti kupi. Ja ću se nakupiti ovog uga. Znaš koliko ima uglja, ali me ne mrzi da ga kupim. Ajmo, koliko. Pa, patio sam. Smaraju više, samo dolaze. A sigurno ima neko spomenet da raspovalije se. Samo surađuju. Jo, gdje ti ješ? Ne, već sam. Ovdje nisam bilo. Ima još dosta. Nisi stražio. Ne, Creeper. A nije ni čudo. Da mi sad dođe skeleton sleđe pogledne i padnem s ovim te. Evo ga ovaj seljački zombi. Ja imam šabirepu! Imaš? Imam. Vijema da kakav. A, 4 zombija, fucking shit. Vidi ovo. Ajde pukni Ja, kuro skeleton. spust jedan. Mrš dole. Da ti je mesto. Satano. Ja se bijam sa 4 zombija i skeletonom. I preživeo sam. Neki tako. I bravo. Headshot. Idem ti. Ne, sjebao sam se. Fak, ne znam što radim, ali dobre. Moram Tu je samo moja nekam kamera. rudnik neki. A dobro. Sad se malo privikavam. Mi se privikamo, se umiremo. Aj, dobre. A gledaj koliko ovdje imam metala, ja nemam pik. Lapis lazuli. Puče mi jedan pik. A ne znam da ću drvo da nađem. Ogledaj, sad moram ljubljene zombije. Ja nemam nešto inventar. Sad da bacim. Gledaj koliko metala. Pa, ne. Kupi sad metal, treba ti. Pa kako da kupim kad nemam pik? Pa napravi. A Imaš sad ću drveće. napravim. Pa imaš drveće. Ne, Čekaj, sve ću se to napraviti. pa nema molim te. Dobro. Jebote telefon piše. Snađi se Velja nekako. Pa doći ja do tebe. I daću ti jedan pik. Ja ovdje imam kako s pikom, ako ću ubrati. Ja sam tamo negdje kod jedini. Ajde sad da se naći. Sam zapatio, fuck. Uzet ću ovaj. Već tu. Ma imam stek i 38 balove puki. Ne znam kako ću izaći odavde. To je sad velika misija. I koliko je malo gdje to. Fuck! Da ne mogu te mi skinu pola srce puko ispred mene. I ovdje nema ni... A, ovdje smo bili. Sjebao sam se žestoko. Ne! Moje gledaj, ja umjesto kamena uzem da postavljam metal. A ja gledaj, Creeper i skeleton. Kukni, tako je bre. Ne živ. Dobro je, nije više. Skelet, Creeper, Spider, Creeper. A Creeper ubio Spidera.
A gdje si ti? Ko zna. Gledaj, još jedan skeleton. Ne znam sam ja, buraz. Braz. Evo ovo, nećeš. Sad... Ah, fuck! Udar je ovo moguće. Ovo Šta sam tri preživio? skeletona se stvori što nije otkuda, buraz. Znači gledaj, prođem putom i nema ih. Ja se vratim i tri skeletona stoje. Evo, pogodili me s leđa, malo upadam u lavu. Evo, jo brate, jebem se, brate, više stvorio sam se ovdje. I vam izađem. Koliko već nemam, 5 minuta, 10. Ne, 5. Ne vidi mi ništa, to je najbolje. Vidi uništio sam bakar, svaka mi čast. Moramo se nekako... O, me napuni! Ajoj. Kuda, buraz, ne znam gdje ću više, gledaj. Kako me nervira. Ja čekam se regeneriš. Ne znam ni gdje sam. Evo ga. Od vam. Tako. Ne, opet ono tri skeletona ko malo prije. Gdje si ti? Evo, našao sam izlaz. Jeee, fuck! 2 skeletona, 3 zombija i 1 creeper. Buraz, šta mogu ja ovdje uradim? Ajoj, četvrlo. Znaš gdje sam, onda gdje sam ti zagradio, kad sam rekao, znaš ono. Ajoj, brate, sad ja ne znam nekako da dođem tamo. Nisam znam. Pokušat ću da se izborim. Jebem ti više, mater. Mara. Zombija manje, 2 skeletona manje i creeper manje. Pobio sam ih jedva. Ovdje pobegnem iz ove rupčoj. Ne, još jedan skeleton, ajoj. Manić. Ja 27. A puče mi mače, sad sam ga nadrljio buraz. Sad Sad nema već. ide. Ubio sam ga rukom jedva. Dobro, aj ti šturaj kući, sad ću ja. Sam A pokrenuo. gledaj, nemam... Vidim ti nik. Ne, gol. Imam 7 streli, hvala Bogu. Da se branim sa njim. Ali gledaj, skeleton sa začaranim lukom. Znam. Taj mene gađa. Odu da ubijem. Ubijaj ga, slobodno. Eto vidim A, te. Našao sam put, ti pije. Leka mi Evo ti skine. mač. Ubio sam ga. Evo ti polovan mač. Drži. Ubi ga, bre, ne sjedne mogu sad. Koga? Vidol, Jebem. jedem ti sve. Sad ću ja doći. doći. Ma udri lukom. Ima malo srca. Gledaj skeleton. Udri ga, kurvo. Od leđa. Sad će me kriviti. Vidi ovog sleđa mi tuču. Počivaj u miru. Bajt. Imam sad osveću nožešće. Koliko imaš srca? Tak, 4 i tamo je skeleton. Ti koliko, sad ću da ga oduzgo napadnem. Ovo je dobra epizoda, sad se vidim. Pa to, koliko sam ga skinuo. A di mi je mač, kurva, ti reče li ti mač? A pa ja sam ga koristim. Uzeo sam vodu da ne teče više. Evo ti mač. Evo. Imaj Ma ne, ti. ok. Ja ću napraviti od ovoga. Toga. Od kamena. Od tebe samo napravio, ne znam što. Gdje ću, kako će mi izaći, buraz? Lako, znam ja put. Eto, ako imam mač. Je sve iskopao ovdje, ajmo napolje. Štura! Kako je prso, buraz. A gledaj, 2 creepera. Iza nas, Luka. Gdje? Beži! Ajde, beži! Ne, umreće. Vidi skinoboj. Sjela s vam. Gdje si ti? I tu gore, samo i... Pazi,
Paštiš kroz drugu. Počne na to. Ajde, beži. Pa gdje? RTS ti ga izlazi. A, gore, aha. A, zombi. Prokači. Joj. Ja. Pa, Da, ja penjemo. spenjem gore. Yeah. The happy end. Ajde, motherfuck. Kako ću ja doći do toga? Alo. Moram napraviti neki put. Da se... Fuck! Ne! Aju, kako mi ne... Ne! Aju, I evo nas ljudi nastavljamo posle imali smo problema. kad smo u crkvi obojica, pa smo morali po stvari, a to je bilo dosadno. I jedno smo izašli, ne znamo ni mi, ovim napadli. Dobro, ne veze, u svakom slučaju izašli smo i to bilo to za ovu epizodu. To je sve za rudnik. Srećan smo uspjeli, ljudi nam na sve ovo. Ako njega riješu. I vidimo se, pozdrav! Mhm.